All-purpose fortified wheat flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Layer Premium, nurturing the world. Muthwanirwa wa kuithia kaleka miaka 15 na Rwero Monki okinyethwa mbere ya koti ya Tiania nyuma ya Wero TV kumurika rono rotu kubwegoro. Kamiti ya wonjorithia Senate kuendekethia witwa kwa Gavana Bamiro Baumbere otariria marando ya kigina kira kiayana wa kiaritingwe wa Kanyumba. Akari egembe kutharikira Kawira Mwangaza kumana na miari ekie ya kuthombia ntwe thingia. Na kie muremi we ome kiumia kietu emureka kutherema kie wa ndibwa miti. Ibwa nontuba kuona kanya kuatana batu kinveto chieto oni beto wa wini wa Kingero na muonanilia wetu wa mathithi otukubwerwa riro ne akayamba ndeto chieto ikambiriria thai. Nyuma ya Wero TV kumurika njemwe kumatiania ira yachwa kioto kia mwana wa miaka 15 nyuma ya mwana okwethira akirika kwethwa bothoku na Rwero Monki ni mubiashara mwentere ine ndirwari muthwanirwa onethirite aikinyithwa kotini ya Tiania. Mugambithania James Macharia nethirite akiatha Morris Gitonga urokuringanithwa na maite ya kwethira kiria rumande mwanka uyu arakoti kethira kirita mwerekera kethira akethira kiewa mbundi kana ari John Thiga nethirite akithiatira riboti no dene gatumenyethie chionkuluki. Nyuma ya TV ya Wero muthenya wegoro kuigwa imurikite rugono rwegeni na kari kamenga 15 karakeria kubithio na Rwero Mwanki muthwanirwa na rieto Morris Gitonga antu bamuye wako bakiuga batikuona aki no ntu muthwanirwa atagwatwa ndiranko kana kara kaithirwe katu tikona justice ya mwana no ntukuma eko ithwa itwethirite tukiangaika sana mwanka irathai na te justice turona na nyemtu atawatwa inde muthenya we muthe muthwanirwa mantu amanwe Morris Gitonga na kinyetwe kotini chetigani tereje kirindene na rareganite na thitango ino na kuwa watarutho tobu. Lezo ni kwa tarehe 28 mwezi wa 9 mwaka huu masaa ya saa 4:30 eneo la Kianjai ile kotigani ya West County ile Komeru County, ukijua ikiwa kinyume cha sheria uliweza kumuumiza Betty Gasheri. Ni kweli ama si kweli? Si kweli. Ikagitani wakara Inspector Ani Chege urano investigating officer kirigamba riri arombire kotini cha kirindene otigira ni kurega buru kurekere muntu na mbundi kumania na urito bwegamba riri. An affidavit seeking this honorable court to deny the accused person bond. The accused and the victim reside from the same locality, so there is likelihood of the accused person interfering with the witnesses. This poses a threat to the safety of the victim and the witnesses. So I pray that this honorable court urgently intervene by denying the accused bond so that he may not interfere or intimidate the witnesses. Amano wirere nkindano ya mboti nyuma yenu enge atiga inspector oyo na kaberia nkunja urano ya wakili wa muthwanirwa oyo akenda arekerwo na mbundi ende muthiani aomba kuigwa kimoro na watuika Gitonga tirekerwo na mbundi till this morning. When you call her, so you call him and put him in the cell. And do you have any evidence that you cannot tell whether he was involved? That's why the matter is still being investigated. You have the OB on that claim, rather that Igamberu rekathikirwa ntuo ya ruru kiri mbere ya mugambithana woyu nwe Honorable James Macharia kenda kunengerera mwerekera nkuruki waya kuigwa Gitonga karekerwo na mbundi kana ari. Which constitution is he having the matter?
So tomorrow, I will be demanded for tomorrow. I'll give the reasons and what I'll look at the reasons, then I'll make a ruling tomorrow. So you'll be demanded until tomorrow morning. Okay? And the issue of the paper Kiripotera ndo cha Weru kuma kotini cha tigana ntere cha Kirindi ne mbita wa John Thiga. Ntuko emwa kenyuma ya seneta kumankira marando yararitingwe bakaunti baero wa Kanyumba kuonekana atiocho kwa nende a memba ye kamite ya wonjorethia kimbungeo ya seneti bendekethetie wetanga vana Bamero bawa umbere ya Peter Munya Kiraito Muronge na nyaka wira Mwangazi bokenda bakethira betariria kethira ibo bakethira beka matamurio ya barabatarire marado na ibo umire thirikari-ine bawete kwina bata ya EACC inyayo kwithira kiwato geni kuthia Tironto bonkoloki otira county te kwithira egiukuma asara Antoni Kathenyaga tumenyithie ciona njira ekinyanirite. Kwa mutunyume ya kamiti ya bunge ya seneti ya Gosonkono tumilibwa kigene kirite ngukurani ja thirikari ja kaunti ya Sepik kweleithia wagagu ba kumana ni mikobo minene ya mortgage ile balabali magavana ba thirikari ya kaunti ya Meru benayo kili thirikari ni ya kaunti ya Meru. Ripoti ya keleithia gavana wa mbere wa kaunti ya Meru Peter Munya ena mukobo wa milioni 25, gavana wa Jeri na Kiraito Muronge ena mukobo wa milioni 40 na gavana wa Laibiru Bisini Kawira Mwangaza ena mukobo wa milioni 13. Reverend Isaac Mutuma Ntwethingia, Governor of Meru. Kamiti ino luluka gavana Mutuma Ntwethingia aumba kulega gwitia mikobo eno gitumile gwati mbarubo ebo agisiasa bombo kulingeka kulingana na kamiti eno magavana baingi bala Bilo Bisini na bala bena mikobo eno beno gwati mbarubo nene bo agisiasa gitumi kinene magavana bala Bilo Bisini da inota Mutuma Ntwethingia baumba kulega gwitia mikobo eno. In Meru, for instance, the 3 previous governors have got the exact same loan problems. If you remember, members, the governor Kiraitu is having the same loans that is owing the county and unwilling to pay. Governor Kawira has the same amount of money. Governor, the former, is called who? Governor Munya had the same problem, and the current governor cannot deal with it because they are politicians. There's political ramification. One of the things is that you're a politician, and dealing with former governors who are also politicians in your constituency have got consequences. Kamiti na leo kiugegeta magavana baba mbele yao amuna nkeme kulona ngukume ya EACC kenda bele idie mitaratela bekirite ya kulia mikobo eno. This is an issue that we must deal with globally, and also specifically to the issue of West Pokot. Invite these individuals to this committee so that you make it easier for the governor, and then invite EACC to be an absolute partner in dealing with this issue as an issue of abuse of office. That's when you recover these monies. So I want to agree with my vice chair, the suggestion that maybe we need to consider inviting these people to appear before us as per Article 125 of the Constitution, because I don't see how this money is going to be recovered. Aidho kagitaka kamitini ya CPIC ni ulete thirikari ja kaunti kunenkana na mikobo yomba kulewa wakagitaka le magavana baba na Rutingo gibange ba thirikari ya kaunti Bilo Bisini kuma muje muneno Nairobi. Mbita Antoni Rangi wa Kathenya. Seneta wa Meru Kadhuri Murongi na rombete thirikari otiera ne kuyukia matalia marito karia Karino Tongabo ori waga gebonekete utemanta mentereche maile 7 na inya wa dini ya kirwa na rigishone kebori na rakaribe thirite bakijirwa ndethia cio awete kioto kio muntu wonde kuwirirwo karia akiathira thirikari ni batere kuongela kathari utira thire ni kwithira icokera. Akiariria kariba maiti 7 kuriko mokurumiriti wa gage na wamba bongombe. Seneta wa Meru Kadhuri Murongi na aririte ndeto na kiuga thirikari ni bateri kukaria Mukenya na utonga bwake. Tumeweka sheria pia ni vile ijafuatiliwa mpaka leo. Na tunaifuatilia ilikuwa na ile seneta ametuacha 2 months ago, 3 months Cheptumo. Akasema raia mfuko yake ikiibiwa serikali
ina compensate hiyo mtu. Unaelewa? Raia akiuliwa, serikali inafanya nini? Na hata tusifike mahali raia anauliwa na magharamia hao wako hapa. Kwa nini mwananchi auliwe? Na tuna serikali. Uante bona tuna askari bainge huko na watu bainge kwa joli huko ndo. Ndio mimi haina haja unilinde. Mimi mwenyewe niko na askari wangu. Ndio kuelewa? So kila kenaja ni mwananchi na menyero. Kinaboka joto kalia kuita kuinde puratuni onde. Alafu tueta boite kabisa bote karone kana bwekaragia raiyezi tena hakuna kitu tunasaidia. So ito kwenda mono askari daito itete ko register 10,000 new police officers. Aji kwa kambi nene buru na ito askari ankurukie kana batura geaja kukalia ndubeto. Nkuruki Kathuri na menerete karikari aruare abamwe bakari kuwatwa nonto bakwandamanira kiao. Na kama kuna watu wameshikwa juu ya maandamano, tafadhali waachiliwe hata kesho. Haina haja ushikwe na kwenye nini. Maandamano ni haki ya raia, ni haki ya mwananchi. Antobora bonde babwati barekerwe eduri mbeza bakwenda bejerekeni ngabane nkarambeshi bakta. Tunaona actually niliona wazee wa miaka 70 unashika mzee wa 70 years. Unamfungia yeye kufanya nini? Na nani alishika hiyo watu? Sisi serikali ya William Ruto, wananchi wetu tunalinda, si kushika na kufungia. Iboko wananikira Ruto dhimulai. Kumagi shigombunge kia bure nge ripotera ndeto chia wero niokambetaga ki Mutegi. Ngwataniro ya mawakili Meru nio Meru Bar Association nio mete na kulwamia utungata kotini ya maua baituriria kuria kwanirwo kwoni bamwe bagambithania na inyarwa ngirwo gambithania kwithira ruti kuthikira matheta na mendekethia yo ntubura bwithirite bukilentia bunene magamba nterio bawite bakithe bakibwithia maandamano okiumegike ya mwankarira mathina ya koti ya moya kethira yechwirwa ntaira ini nkuthuranirite ribotie. Viva mawakili, viva! Ingwataniro ya mawakili kaunti-ini ya Meru baraba chemanĩtie rware kwariria kwangaratana kwa ũtungata koti-ini ya maua. Bario wa thĩna imwireti kuthamwa kwa gambithania bamwe na kuremwa kureterwa bangi kuyuria twanya turia twithirite twitiwa boya ile mabitha bamwe kuremwo kinya ngwene na mituete bui. Twaraniria manto jara yethiritwe yekarika maua lockouts yara yatumite kwithira utingu gikuriteka ndene maua lockouts muchemanio yukari na mawakiri bonthe barabethairwa maua tigania Nkubu, Githongo, Isiolo na Meru kwithiritwe kwina mwanya kana kukethirwa kwina gap ndene maua lockouts kukethirwa court 1 tira icio mwithira akarinthi kana akiendelea na matters tonto ethairwa ari chairman wa auctioneers licensing board court number 4 na Honorable Elizabeth Chesoni I court number 5 na tukauga ni lazima kinya court number 2 rota replacewa achokwe na kwithirwa kwina replacement yawe immediately. Manto jau ya karega ikuthithwa ni Judicial Service Commission kana ofisi ya Chief Justice tuko eruare tuka boycott maua lockouts na boycott maua lockouts kwithirwa uti operation kinyemwe uti wakiri kinyomo gukinya maua lockouts immediately. Number 2 kukethirwa na maandamano ya okiumia Alhamisi. So kila Alhamisi waambiriretie na Alhamisi tariki 30 October 2025 Nkuloki bari wa mathina ya yonthe yaretinia ntoba kai na rabonekete kolota CJ Martha Koome kuremwa kuyukia matalia kwagirithia koti. Na ni mantu ja ukuona jagiendelea maua jaretine imuntu umwe na agency ingi Chief Justice Martha Koome na GSC Martha Koome neri mantu ja judicial officers babe maua na ikirua report wote action ya jukia. So batu tukuria Chief Justice na twe magistrates barabe tayari gutumikira akariba maua na Meru County in general. Tuje maua station is a very busy station kana station inanguge nyingi mono. Wini wa Kingero, Huero TV. Mawakili viva! Viva mawakili viva!
Manto mwanya mwanya yegyo karia rire tweke muchemanio yo karia yo jukwaa la usalama yura yo bwithikirite ntere chiamara yamwe ya matheta yara yaumirite ni wongele kubwa Nchobi ndege watho uteanilwa kuana na kuongeleka kwa makarika yana kugia anari bonekete kwithe bakiolota chiari iwagindoni burabu kuyirwa atiatikana ni thirikari ya kaunti yekawira ni bwa kulikithia mawatho yara yatiira wina kunia kwa Nchobi. Karika mwanya mwanya imaretetwe weruni na nkinya kumborwa akiri muchemanio wa kaunti nini ya Mara kirigi karokia jukwaa la usalama akira gikuthiete na mbere mbari cia kianjagi muthenya we munthi. Tuwe tunaweza kusaidiana because itakuwa chungu sana kupoteza maisha ambayo mtoto wako anaweza kuwa president, anaweza kuwa daktari in future na amepotea. Kuna wale wanalia hawana watoto. Ni ukweli. Kuna wale wanataka kufanya adoption. Hao watoto wachungo wote ni wetu wa Kenya na ndio tuweze kukuza. Kirigi karoge kia tongoria na nkinya eneu gikiri kaunti nini noho ibaringithitie mantu megie kuragaraga gwatwa na kana ntu batakinyitie mianka 18 ndeni ya matura na nkinya mataoni. Umekapata kakifuta kako miaka 14 na vioga mafuta una ingine na kitambo ushike kamemeza kameweka kwa mdomo hata exhibit imeenda. So si tujaribu tueducate watoto wetu watokane na kula hiyo miandarati kwa sababu tuwasaidie, tuachane nao. Wanahitaji maombi na wanahitaji tena kuwa guidance, especially sahi kuringana na tongoria na nkinya eneu gia chiari babomba kurua biuria nontu bwa kuragaraga gwatwana gugitwikaga chiari baingi barekerie twana. Kana FGM bado yuko hii area yetu. Watoto wasichana wakiwa wachanga wanakatwa ili sasa isijulikane at young tender age. So it is very painful at this time, at this century. Hiyo mila potofu bado inaendelea. So sisi kama wazazi, sisi kama viongozi, sisi kama wananchi tushirikiane ili tumalize huo uovu. Si kila mtu anajua mahali vile sheria inasema kuhusu FGM. So ukiona issues kama hiyo tafadhali report. Muthia baritie chiegio nyuibwa Nchobi ndege iwatho na nkinya nyuibwa Nchobi kagita karagatetegeretwe na tigo nkinya wenyangia nturani. Kila mtu abebe mzigo ya saini yako, beba, mfundishe adabu ili akirudi shule awe na tabia nzuri. Usipomfundisha ndio atafika kwa chief, atafika kwa OCS. Jukumu ni yetu sisi wenyewe. Kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Katho shemonye muno kiwe Martin Mugambi nontu bwa riboti una kiwe mutegeri kwithira witite ya mbere na kurumira ndeto cietu kumania kiuria gietu kira tukuritie ntukerwari uriona Weru TV wenterere kochia Nthiuru akwina ntumiri chiomba kwithia cietu kinyela methenetu ya ndeto nara kuwa natazama Weru TV nikiwa Marire Kamukunji na salimia my brother akiwa Mombasa Kwale in Samuel listening you at Dhura Nyanki East LK kuwa Florence nene ndiriona Weru TV ndi amwari tiania West natazama Weru TV ndi ntere chia Marire mutwa kuma ariona Weru arintere chia muko rene kuwa tuko shikashika kwa boy vet na kuongea kwithira kiwa turi ailia Weru TV tuentere chia Nkoroi kadhathene eta nambere na kwaraniria batu kulokira namba yetu SMS niyo 23578 na twatire tukwithira tukithoma gicoke gia kuoburagio tukinyila methenetu ya ndeto nara tukuria uriona Weru TV wenterire ko chia Nthiuru. Atone kanya kunogo kanini nduto chokera ni rono rwa mwanya murimi we omena kome kinyona rakiume kitu kumurika
Mukuru John Maganjo kumantere chia Bothogo Central rawonekete kwithira kithirema nene ke biashara ya umithia bwa miti kwa nkulukia miaka 10 nyuma ya itate kuraya ogeta kuraya. Thirikari ya kaunti ya Meru itongeretwe ni Governor His Excellency Reverend Isaac Mutumanto Ethingia ni kutukia kanya gaka kuendera candidates bonthe ndeni ya kaunti ya Meru baraba karirite igerio bya grade 6, grade 9 na KCSE kagitaga kega na gukuruka igerio bibi. Umireni no chamba bubwingi na yonjara ya mwathani igetania na abwe. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi ngia na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Mogori wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Ooh, what's it? Iko on. Kila game inamata. Reconnect now. Dial *423#. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Hamwezi ni wait? Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Ngakuwa togeni orengi twechokerani ati Mukuru John Maganjo kumantere chia Baragwa Bothogo Central na thiremete bonene kiurimi bwa miti araithirite ki biashara ya umithia bwa miti kwa nkulukia miaka 10. Maganjo nombete kwithira akiotharania umenyo bwingi burabomba kwithira bwitetheria kumenya miti irameya kwanda mundene jwa muntu ikimurimi we ume ureteri kome kinywa.
nandi murimi abati kuanda miti igitarire mbura yatonga muthetu. Ujo ni mutaramu John Magaju uria ngugi yawe ikumithia miti ya kwendia na bobo ibu ari na bubwegie nasari cia miti. Nasari itananya na hiria hiontu ndene Kenya o miti inara endaga cia miti Rwanda itawa kisi ya Senai hii miti ile migwe Rwanda ne nawe bujaga ethe ya miuru kia ale bujaira mono nange ukena we kara kubwa Mombasa ibuja palm tree kaja makokonati ya nyamera okona ine kwa ine na kubwa ethe Mombasa kambe cha riwa. Magaju ni ontono akwenda aremi baibanga mburene eji na miti mieru ntulene miti unaore ni eri ku Magaju ningi itambora itaipu emuru ikobwa dry areas don't we ingine yetu miuru yetu iri bwa nguntu kwa mpio ne kubwa muna ikwa kuntu kwa riwe te kubwa hiyo ndina miteu ko we na rojero kai no rime hiyo no rime ingi mirembe matunda leo ni ingi uta pigs kanga ina sukari muno pigs na sandara iri anene kwa no mitera ndino kwa mpumire kinyamende sino trees evi mibiro we mumunyo utajwe kanje te ko watanga kamirigeria apo penes kinyeo ni cancer preventer intobira twari ya bia mbere matunda ya ire mirimo mingi muno na nuntu orio nderere mbura yaura nirio murimi ore wa kwanda miti no ende bainge batije ne ketumi murungu natwere miti na to nyangia miti muno ko utucokerie miti kaire kawaida oya twanenge nduguru yuri miti ndo yontu miti ni oturo athondeki bainge baria betha bena ngugi ya nasari batithero baije niki twikaira budding kagita karia kwina riua kana magita jaria jabati gwikirwa budding kirimitire gwitia budding no ende Magaju na kithomo keu ukagita mweri juria kwarite muno mweri jwa iri kana jwa kenda lano ni ara yo kitabara yo ni yo wataira muno ikinu kona nya mute yo yida yo ndomant yo gwiti jwa weterete nandi ya kuma muntu yange yure ndi yueterete kura nandi kaeta wekirwa uji agashuti. Magaju ankurege kiuria kwi miti tuthukagia munda kana kwi miti tuthukagira imera bingi muti yo ta muru yuta na kuma kale vitex kamiru yoko ndio na sari mingi muno na muti friendly ki munda muno mati ya yete kakinya kawene chanora ya munda na munda yuko boboya muno na mitingi ta nandi frame na kayandira yo ndo ifunda ya munda na kulongomya munda. Antonia Weru TV muremi ureome na kwame Kenywa. Mwekoro mwenti wana tiate na kiraro nturene yankibwe wa dine ya thirurujine nyumba ya Mwonki kwithira yukethia nyumba yawe Sabina Nkatha urawe na ana kiendare athira mutino yojiro umire kaita kararari aiweta kibarua na raturine ndiba kuromba thirikari ya kaunti hatongiria banki na inyae ndiwe ya kwithira baichwa burabate theria nje kwithira becho kaniria uturo bodi ni smogendi nwa wina riboti ya Kieba. Kieba gikinene mwekuru ntigwa Sabina Nkatha na anabawe batiyitwe bakimamaga ome gikwikone kya manuku ya mabati jajatigi nyuma ya Mwonki kuire nyumba yao na nandi batinambe kana nyuma ingi ya kuria na kinyage gwikira ni thina mutheri batiyitwe kiaone kia aturi bantura ya Nkiboe Kipko na wandini ya thirujini Gembe Central ndego ya thamo wanja mbeta kuritira nkima ndethira musio gucia thamo wanja ndethira musio ya tiro ndanjeri ku ambungi wambu antanto beko ya batu ko teke ntoke miago ko ekau mama une ira rethira nyumba ke ni watite Mwanki umete kibarua ke ndonera na bake bie kuruma ariko ya utebibiereri wokolewa no wirembu no tebibi atethekere mwekuru yu ni kiwete na atemangirwe ni amba baite kuya kang'ombe kake aba mutemanga athuka njara kwa ukinya kibarwene kiraita aita kibarwene kuruta kibarwa na njara emwe na Mwanka thai kwatukanwa kuringwa ni mutino kanyumba kake kaya kanyumba kake kekuya Mwanka thai na ana kenda nyumba ni thirite ngwa ciana cia cukuru ni thirite mauku ni thirite kila kitu turamu nini
na mwaka thai mwekuru uyu ni anturi ibo bamweyaka mutu akaria kinya nguo iyo kuona bekirite ni anturi bamwete ai ngwetike twitite mburene na ana baba raranja a bukona ku ararua na ararara na bura batura thona tu ku batwe tu na peni muno kuri kwithikia na maithori antu bawendi bubwega bario atongeria na bangi iba kuromba gutonyera konokia nja iji inja ngorara na twana tuwaigwa bela mabati na ya mathiru enda ngora thirikari ne ntethie ndina na genda netha na gwire ba menye bobo mbwethirio wethura ni ana bone kinyara bakumama nyumba mbea na ana bethura bakithoma anti nyanja rekwa nimbe na ntene nyenye guria windeta kwa mwekoro mwa wentore kwa ndetanga karanthi kabwa mirana njare mwana nkonera na bago ankima. Dennis Mugendi, Weru TV, ntore ni ankiboe wandi ni adhurujine Yembe Central County ya Meru. Tugeta na mbere ni ati bamwe ba Karintere Chiegembe iba tharikirite Kawira Mwangaza kumana na miari yake ya kuthumbia ngavana Mutuma baimwira kwa ngavana Mutuma kanyibo kenda kethira kiritira Mirungwe bari wa Kawira aumire obisine bationete okuninya bumwe botongeria bwawe kana kinya kwethira bechima mirandi ya njaracho baimure nende kwethira kireria one burangu ethere kiruto ya bratotarirwa Imarion Karugi. Na kwa wewe watura ninde wete Mutuma mieri itandatu ureti ni nyashore bakuba wetere na ma minister ba weta bakora Mutuma mieri itandatu wawe wa Mutuma mieri itandatu wawe mtokwengwa wa mtokwengwa ni MCA 49 who are you wa Mutuma mieri itandatu Mutuma to miaka 10 tambisabu na batikwethire nesima neteyo fulani ke viongozi vingi lakini Kawira utire kiongozi kino mu Meru omboteja ni ba ne Rwanda bakarethie ateko bwela noko Meru bani akariba kumembe baraba siumirite na muthuro ni miario bakuora wari ngavana wa Meru Kawira Mwangaza na arete ntuko ya kiumia kithiru ya kumeneria no sambia ngavana Mutuma ntwethingia hai kukurama watwira Mutuma otengwe arita mirandi ire yonthe akurwama kuonania ni eku kambe chare chiaku iyo torakua Mutuma na kona nemerandi yeku bese ira Mutuma akona ne thaini ira cha Meru County ya tumiri billions of money tuoni mirandi ire kwira Mutuma yeta weka project na mirandi yeku irotiire shame on you Mutuma mirandi yeke akuruta ayongo yeke oteku otielele owe otielele ku na musyoku na anabaku na tonyuko na roina awiroge thano aringi gwithetie murandi nye umwe to ni mbije oringo ayuo kenda tumenya mirandi ya Mutuma nwa kubwithia mirandi yake thai ugetha no bwithitie mirandi yaku kugiringo atonia utemya guyotwira iwe ware ankanya mbere ne na kungionekana na nkanya nkulugie ku no gwibunya Kawira imuntu gumire wita kurumanga Mutuma mitandaone akiwa mirandi yake na kuringwa no mbisa ute mirandi Kawira bwithiti mwamba kayire mbia cieto eta kugura cio ng'ombe agiretha cia napo tumao ndenda otonie muntu ora Mutuma aringinwe mbicha aina makobokobo kana aina muringeti vira orete kendro menya koina thanga uwe ni bamenerete Kawira Mwangaza kinya no ntuba kuonekana ari umwe kire andamani bakuma bore ndena thiri na ande kwa kurete matinda ro weta na arabore ucha roero ukiwa no kuinga barabara ate imaitha yo bokerera oreka wira watu ire ngabana miaka 3 tutona kinya ntukwe moretete thirikari imwo antu ya bara Mutuma araturetere bo tukaje nawe twigembe na tigania na bore na wibara tumiro kinya otumwa Kawira wabatu kwethira wetwira atiri woni ndaretete antu para bokaria maitha anto 50 Mutuma noe yarete eyana na ndo twakuringaringira nke ibwethira Mutuma na tere bara retere ibwo mukosoera kwa Kawira kwethia kubwithia twandamano tungi kona agibwithia na araura bure ete anto mbira cie twarayite tayuke akona agima nyumba witethia lakini kana Meru teyo Kawira na kuinga mbuti muntu tukoni nyake ele nyama ya njirene mungaba mtori nyanga bana mzima na Bishop Mwamba kaere Bishop Mwamba kiripotera Weru TV kumembe Beta wa Marion Karugi wa Naftali. Akuru banjuri ncheke kumegembe Central batumete romba kiengavana Mutuma ntwethinge bemuri atikanyamaria ritingwe baraba atungata kaita kautongeria bora ware ngavana Kawira Mwangaza bari tiebo bakieta kwebelwa kwa James Mutia
urorari ya bidhaa munene kirwa ngiro rimi kanya kanende gakirikana kwithira kithano isa ya baituti karia mutia gakuringithia temo loya tubeto kenda twagutha bigera goreko muna nini karia mutia no ntundu wange agulwa hata ndete ne mamure nkauro otakathomete ebaro irimba shani mberetia tumorwa MCO wandi ya Igembe East to Murithi Mutiria into mwatumana kirengavana mutuma Anto Ethinkio gukurukira munini gwake etwe Elinda Ikiome akimwira amutia urorari chief officer Anthony Megia urimi atibatiri kuruta rutogitini no ende nyuma ya ntugo inkai mutia thaino atirengo geni na gitege kiruchitwe ni Isaya Abaitoti onto bothoretia Anto Bantere Igembe East na muno kiengo mutuma na atwire itene ria atwira atia auti muntu bantu babandiki kawira auti wakengata ngwi na nindi tukubo muthuri tukuona riu akako akure ntura thile ya kawira ore turumite kirirone kenge kya mutuma rara swilia we kawira amoingiro ofisi mwanga tukaandamana kenda kawira ruore mutuma ofisi na nero rere kinya nawe ukara yaka ukurisia thilenge nawe na mutonyukwe katubutumite kuburwira Meru buchoka wita kuthiraniria ofisine tukumenya ndo turwite kiwe kumagika wira tukathiria ndo eu othai bwa watanira ugetha kwa mundu ungi ukumiritwo kuruthania we na mutia tukenda kumebatwe turi antu baku muneno tu tukumenya kwe ba supportere na arake mantu ne ya kawira reka mwesimu akurithie kuriana na njire kwinga mutia no tumutia tikari amakosa kinya bara bethirikari ne kutha imwesimu abari arithiri mantu yaku akaribaba amwe na akuru obanjori ende bakioria angavana mutuma Anto Ethinkia itwarikiriro ni amwesimua usunwa ngari itwandamanire twang'ang'ana kenda tukuthetera kamwesimua twakuthanirie wa nawe mwesimu iwo weta korwa mutonyukwe tumanarikane bwa ati twari na keba tukimuruyaira na twimuriraira na tutikwenda atwekera kiriro kingi akurira muntu ungi atwire kaka wathani mongo ya Meru kou atomba korwa mutoni na tu akawathania mongo ya Meru mutuma arauwa wakawatithania ayukia tekeke angavana kawira akawatithania Meru na ameki Meru ngireti nika kwa karati aringi twamberia kurira ringi tukirera mutano mutianwe akenga na chwani mutuma mwenga ofisine imanto ate yau batu turi ashiari bwana mutuma ngokoromba na heshima uringavana wetu no mwana wetu we embe watanireni bwetethia Meru bwega na tu ashiari kenda tuigwa nkoro cietu cianiri ria muntu na mutoni na bakwitanira ngugi koma kengo Igembe East Peter Class Chabari. Rais William Ruto wete mbiuru ya Kenya na dola bilioni 12 irachie kimuthitho akiwa bo botakare ringi kumakinyira watawi chiathi awete IMF nelikithitio kurabunene kwa uchumi bwa mbiuru ya Kenya endu andho bawe bagi siasa batithirite bakiambarario ntobona rongelete na kwinyelia utiwa wina sha ubatere kwithira kirinya chiringi gechibitari nini kaitagochwa utungata bwa kimabo mwiri ile inflation ilikuwa 9.6%, tumeteremusha imekuja mpaka 4.6%. Ile dola ambayo ilikuwa imepanda imefika 165, 167. Leo dola ni 128, 129. Muliona hata juzi kwa taarifa ya financials, Kenya tulikuwa na dollars 5.7 billion dollars. Saa hizi tumefikisha 12 billion dollars pesa ya kigeni. The highest dollar reserves in independent Kenya. Nyie mnanielewa? IMF 3 months ago wakatangaza wakasema uchumi ya Kenya sasa imepita uchumi ya Ethiopia, imepita uchumi ya Angola, sasa uchumi ya Kenya ni nambari 6 katika bara letu la Afrika. Haya ni maneno
Wale watu ambao hawaelewi mambo hawawezi kusema. Tunaongea maovu kuhusu nchi yetu. Hata kama kuna mazuri, hatutaki kutaja mazuri kwa sababu ya mashindano ya kisiasa. Tunataka kuinua Kenya hii. Tuitoe kwa hii third world. Vile Korea walifanya, vile Singapore walifanya, vile Malaysia walifanya, na sisi tufanye kama Kenya. Tutoe Kenya third world, tupeleke first world. Kilimo haihitaji mvua. Kilimo inahitaji maji. Ni mnanielewa? Saa zingine tunachanganyikiwa. Mtu anafikiri mvua ndio ya maana. Hapana, maji ndio ya maana. Mimi nataka tujenge dams 50, ile dams kubwa. Jambo la pili, lazima tujenge barabara, tujenge reli, tumalize airport. Infrastructure hiyo, nikienda anywhere in Kenya, wananchi wanataka barabara. Lakini pesa tuko naye ya budget kwa barabara ni milioni 50. Tunahitaji pesa ya kujenga kilomita 10,000 mpya Kenya kwa sehemu zote. We need another 1.5 trillion ya kufanya hiyo kazi. Ni mnanielewa? Na hiyo pesa itapatikana. Hiyo pesa itapatikana. Kwani Korea walipata, kwani sisi ni wajinga? Kazi ya watoto wetu. Na rwareke wokeria nkoro nkumenyethia ati kwina wiregiro bwa muteyuiti kuthunduka ringi ona inyariro turo bwakaraya kabwa kinyamuthia kana manto ya thoka yaragana ukorokwa nkoro nontu kwina wiregiro bwa mwambiririo yonge yomweya na inya gucokanira kwa manto. Katho chia mwanya muno nontu bokona kanya gakwatana batu kindeto chietu cia ntukweru aringa kwendera tukububweya onimbeto wini wa Kinyeru na muona dele wetu wa mathithio tukubweru ari o kariro ni kajamba.